Okay, rugita yon. Nadi pa kasalitaan ni Mercy iti Ilocosur nga napaulwan iti engagement ring. Sagudayan nga ron ti surat ni Pagayam and Mercy. Dear Cousin, sakbay man ngayon nakisalaysay when iburay ti pakasalitaak iti programam kasinyong kablawang kay man iti naragsak nga aldawyo di Tanemars Studio. Nang runa kayong ka nga timon dito nga paborito ka programa. Ang magus-gusto ak launay nga dingdinggen. Gaputa ado dagiti mabalin nga mapidot nga adal. Manipod ka dagiti na dumado mga pakasalitaan nang runa ka dagiti parikot iti biyag. Ilinged naklatan itinagan a Mercy. Mangup opisina ak kasinyong nabayag meten nga agayan ayat kami ken ni Alex. Sumagmamano atawen meten nga kasla kami lagasawan kurang nalaangan ket kalaysan. Gaputa open isunan nga umyan dito'y balay ta inaklon meten dagiti naganak kanyak. Kasta meten open akmet nga umyan iti balay da. Ta kasla agasawa kami meten ti panangibilang dagiti naganak ken kuana kada kami ken ni Alex. Nabayag kami meten nga addaan iti natalged a trabaho. Adda meten basit urnong ko. Ado ko wenno dakdakkel ko mati urnong ko no saan ko nga tinulungan dagiti kakabsat ko iti panagadalda. E dinto nga ni Alex ket bugbog tong nga anak. Ket awan met iti kabsat na nga tultulungan na. Iso nga ti pagarup ko iti kasinyong ket iti kinabayagnan nga mangup-opisina akas kanyak ket addan umdas nga urnong na tapno no into no agden na kami agas-agasawa ket addan ti busbusen mi para iti panagkalay sami adda ti pangrogyan mi iti anyaman nga mapanunot mi nga negosyo ken no rugyan minton iti mangbukel ti bukod mi a pamilya wenno into no maaddaan kami iti bunga ti ayan-ayat mi ket adda iti aramaten mi. Awan met iti dimdimteng anakana nga parikot mi kasinyo. Awan met iti nakaidamdamagan ni Alex nga timmalyaw iti sabali a babae. Talaga nga mariknak nga napudno isuna kanya. Tatibiyag na trabaho balay da, ken balay mi. Ngayon mano atawenen kasinyong nga agayan ayat kami kurang nalaangan ti kalaysa. Ado dagiti agmalanga, agsiddaaw ta api nga. Di matla ijayan ni Alex ti panagkalaysa mi. Ket adamot siguro umdas nga urnong na. Dandani kamin tumapog iti tawen mi nga edad mi nga 30. Nandani kami paikid din maaros iti kalendaryo. Manula tawenen. Nga puta agpadpada kami nga turning 29 kasinyo iti daytoy nga tawen. Kangrunaan launay nga mas daaw ket ni nanang. Ta sangkadamag na no kaano-kano nga agkasar kami ken ni Alex. Ket didi man nga rugyak ti amin kasinyo. Nagimas nga talaga ti mga nitiruar ti balay nanang. Ay, una anak ko. Gaputan na pari-air, presko ti angin. Kitapi da kayo, nalpas kayon. Wen, basit betla ti bakbakan ti bakit akas kanyak. Anak ko. Ay na. Ala, nukas tasyak aro din ti mangibus dito nabati nga si daan nanang. Alawan. Ay wen gayam. Nang anya ka di ti plano yo ken ni Alex nga kaayan-ayat mo anak ko.
Ha? Ket agradwar to ni ading mo iti kolehiyo. Agyaman anak ko, tadakkel ti naitulong mo kenkwana. Ang anya nanang, panunutem ko maamet ti pagragsakam anak ko. Ti bukod mo nga pagragsakan, ta saan nakamunayin nga panpanunutan. Makatrabaho akmat pailaang. Sangwemon ti bukod mo nga biyag anak ko, ken ti agbalinto nga biyag yaw, ken ni Alex, ken ti agbalinto nga pamilyayaw. Ay na, awamot pa tinibagbaga kanyak ni Alex nanang. Anya? Damagam ano anya ti plano na para kada kayo anak ko. Agturpos to ni ading mau. Alakan mo't gatultulungan na kaminto pailaang. Agtrabahon tumot isunan, bay amat nga isun tumot ten ti tumulong kada kami. Ay nananang pakaragsakak no makatulong kada kayo. Uwan anak ko. Ang amangan no. Ururayan laang mo ni Alex nga malpas mo't responsibilidad mo kada kami. Sakbay nga ijaya na wano agpropose king ka iti kasar. Ay ijaklaan mo nanang. Amangan. Amo na mo't nga tultulungan kay pailaang. Iso siguro nga saan na pa nga ijaya ti kasar kanyak. Ang hindi kayo madanagan nanang. Talaga nga siya akon ti agbalin nga katakunay-nay ni Alex ititong palbiag na. Kastamot kanyak. Awanton ti sabali nga lalaki iti biyag ko nanang. Uwan angam na saysaya at no adda bendisyon ni Apo Diyos iti panagdindinayaw. Kumano saan kay umyan iti may nga balay. Ta umyan kamot iti balay da. Umyan mo't isuna dito balay. Urayan tayo latan ni Alex nanang. Ngem, adda ka din umdas nga urnong na. Adda siguro nanang. Taam amok launay ni Alex. Natipid iti amin na banag. Ultimo siya nga kayan ayat na katip-tipid din na pay. Anya ti kahit mo sawan. Katunggal ag-date kami no adda ko may special nga okasyon. Imbes nga itreat na iti bongga nanang. Saan? Mapan kami laing iti lalakaon nga panganan. Dagiti kitno agregalo. Saan mo't nga digiti nangingina. Kahit pakakitaan day dyan nanang. Nga agtip-tipid isuna. Nga agur-urnong para iti masakbayan mi. Siguro agit ir-urnongan na ti panangijaya nan to panagkalay sami. Ay kasapay ko maatakas na nga talaga. Angem awad ka diti sa bali nga paggasgastusan na. Tsaka mo nanang. Awan mo ti kabsat na nga tultulungan na. Tabugbugtong nga anak. Dati lalugan na Kun may isa. Manumot nga gatang iti kaus na. Deta barkada na, sagpaminsan mat. Agilibre mo't katakwada nung kuha. Angem, pakakitaan siguro di dyan na nga dandanin nga agpropose kanyak ni Alex. Pagkunaam nga ket no na barkada di ka di kayat na saun ket saan na pa nga naipapas ti panagbaro na. Taadda ka nga ruden nga kaayan-ayat na kumaan nanang angem panagkita ken kuha na nanang ket sulsulitan na laengen ti oras na kadigiti babarkada na taapay ket siguro agad plano nanti mangikalay sa kanyak taday nga banag saan nanton maaramid unay no agasawa kaminton iso nga orayan nyo lahat tananang marikrignak nga dandanin agpropose kanyak ni Alex. Alasapay ko mangarod anak ko. Tagsimpakay mo tayo. Marky, ading ko. Oh, manang. Kitayan man no ni manong mga Alex data di tarwar. Nangikuti motor na. Ay, mabit lang manang. Ay, wan manang, ni manong Alex ka talaga. Agari ka. Ay na. Napan naman sinabatan ni manong Alex na. Nimbag nga malim mo, sweetheart.
nimbaga mali mo met sweetheart. Oh, nasapa ka man ita. Ay wen, nasapa kami nga na dismiss di trabaho mi. Ta nagpasuyod dati ara. Dati para lamok ka no jay opisina. Ah, iso nga sinapak ti may dito yan. Hmm, ang angot ko na. Ha? Kaslada insaganam nga pangmaluman ta. Ay na, kawon ata imbagamat nga umay ka dito balay. Nag half day yak mat itay ta maditi bagbagik ngem. Oh, madigayam ti bagbagim. Ke, saka nga ron nagluto. Ay na, no para king ka, akit kabailak. Ken maysa, adda ka maten. Ah, nakita ka maten. Iso nga, mayatin tirik na. No kasta, siya gayam ti agas mo niya. Wala. Amom sweetheart, no mabayag nga di ka makita, mailiwaking ka. Ket no mailiwaking ka, maditi pagbagi. Oh, dual daw nga di ta nagkita. Pasensya kan. Ado ti pa ka kumikumak. Ken may isa, nagsaro no ngamin nga duwa nga barkada ti nag-birthday. Ay na. Di talaunay ti panpanunutek, sweetheart. No, mapangka maki-birthday, saka uminom iti arak. Karget bumod karon ti mapan nga nakamotor. Kaya awam mo ti sa bali nga pagluganak. Ken sana bali. Naanadakpat nga motor, sweetheart. Ken sa anak ba't unay nga napigsa nga uminom. Ano mariknak mo ti tama ti arak ka. Sardeng kon. Nasayaat no kasta Ala nga ron, umay ka. Agore ka. Yanaklabi J Banyo. Nag-CR. Sige, sige. Oy, umay kamat manganin, siga Marky. Wan manang. Manang, nagpintas nga talaga dati motor ni Manong Alex. Kasla. Kasla sa bali man di motor nan. Nagbaliw man ng pairings na. Anya? Dahil nagbaliw. Aman manang. Carbon pa, di kiti dudu mga parts na. Nginginaan, di kiti dudu pa nga partes na manang. Sana all. No kumamat trabaho ton. Kaya't ko nga maadaan iti motor nga kasla ti motor ni Manong Alex. Mungkit iso nga ron nga ipastik mo, agradwar ka ton iti college, o ikagumaam to mo ti makaala iti trabaho. Tapno ti kasta, makaurnong ka, ta makagatang ka to mo ti bukod mong alugan. Kasta nga agpaiso ti aramidik manang. Tuladik to di motor ni Manong Alex. Iso na laeng ta. Kasla, mabayag pa nga mapasamag dayjay. Ha? Kaapay ko mga mabayag. Ay na, panpanunutan mo't ngamin nga narigat wano mabayag nga mapasamak king ka. Iso nga, talaga nga mabayag nga mapasamak dayjay. Saan manang? Talaga nga mabayag ata. Dayjay pa lang nga set up ni Manong Alex ti motor na kat. Malasin nga nginginaan. Ha? Wun manang. Manibod idi ginatang na di motor na, taagayan ayat kay mo't idin, umumay dito balay. Istak pela amin idi. Ita, kalpasan ti sumagmamanong atawen. Grabe, nakapinpintas. Kasla pang motor show pa yan. Ay na. Saan mo't unay nga nanginakat ti motor? Kabailan mo't ti maadaan iti kasi nga motor, kasla ti motor ni Manong mga Alex, no laki di igaed mo to ti agtrabaho. Ken agin inot ka kasi dyan. Sapay ko maamanang. Angim no agasawa kay ton kini Manong Alex. Bareng no ipadawat nanto kanyak, when ipabulod nanto kanayong kanyak manang. Alakat padasem to Angim mangalakan to pa'y ti lisensyam, taawmot pa'y ti lisensyam. Amok matindag maneho manang. When angim sa bali laeng, no adda ti lisensyam nga talaga. Kasano nga rodo no matiliw ka. Ala, ang kagbugon, tamangan tayon, yuray talang ni Manong mo Alex. Sige manang. Pasensya ka na no. Ita nga man sarita ka. Saan ta nga nakarwar? Ay na maawatak na ka. Ay sweetheart ko na kuma. Lakay pa iti awag ko kingkan. Sana bale. Ito na anniversary ta.
rumor tanto. Intanto mangan ka dete sigud nga pang pangananta. Ah, sige. Hmm, Saan mo't kid di nga nasisita kanyak no irwarnak ita nga man sarita, sweetheart. Tamok amok mat nga agtiptipid ka, tada siguro iti your orno nga man niya. Ha? Ay, kwa. Kunak tupay. Ada your orno nga mala, Alex, sweetheart. Oh, when? Anya ti your orno nga manong. Baka your orno nga day baro nga carbon loadi. Anya nga carbon loading nga bagbagam si Kamarki. Ay, saan? Saan ading ko? Ay, tamok no. Agnangayong ka man iti carbon nga partilugam mo. Ah, anya ti bagbagana nga carbon. Awan, di mo natapampansinin ni Marky. Awen, adayor urno nga. Ay, kunak tupay. Alang karot, mangantan. Agawid ka kadita? Umyanak na ta dito yan. Naibagak ba ti di balay? Nga umyanak ita nga mansarita dito balay yo. Kun, okay mo't kaninanang. Hagkad kadwa kami ba? Aywan. Ay, di pagayam si mampot ni Nanang, Marky. Saan pa yung manang? Ni Nanang tupay. Marabrab yan nga agawid. Tama pampela maki marmarites. Ay na. Malangarod, ibatsyam tangarod latan ni Nanang. Tamad-udin to na mangan. Sa balit yung oras ti pandangan na. Sige. Uri mo siyak, sweetheart. Sa balin tumot ti oras ti pandangan ko. Anya? Gamang mangan talang arutin. Alex. Ha? Sa baling nga pandangan ti bagbagak. Ay, nagloko ka. Mangmangig na ka ni Marky nga ading ko. Amuna dagitan. Imposible. Baro isunan. Baka diyan mo, dapat nobyanan. Saan pa nga mabaling nga makinopya? Aging nga, saan nga nagturpo si ti kolehyo? Saan na mabaling nga makinopya? Dahil ta titulag mi, hindi ta nagkariak yung kwa nga tulungak ti panagbasa na. Among nga rod. Baka di nalay bagbaga. Padasin na lang. Wala nga rod. Basta sa balin to, nga oras ti panangan ko, king ka, sweetheart. Agtang na ka, mangig na ka ni Marky ko na. Wala nga rod. Ay, napalpaan akon. Kat anya ti kahit masawan. Kat di mabalintan ti maturog, sweetheart. Tangamin, sana mabalin nga maturog, dagos, no kalpasan na nga, nangan. Ha? Maturog? Kaano pa nga imyanak dito nga, dagos at nga naturog. Nga saan nga, nangan ngay mo na. Ha? Kaano pa nga, naturugak dito nga, saan ko nga kapangpangan. Anya di sawsawim si ka. Alex, di ka maawatan. Di kahit ko sawon. Napalpaanak itayan. Ang imsakbay nga maturog, manganak manan. Saan ka di ngayon bagak itay nga? Sa balin to ti oras ti panangan ko. Tilaada ka nga talaga. Sa balin mo't nga panangan ti bagbagam. Gawan. Ay na. Ala. Total, nakaturog samat ni Marky, pati ni Nanang. Ang Alex, merci. Into no, maminsan, no, umyan ka dito eh. Uray ta asidig mila dita ili. Ken adamot asidig nga, numalagip mo, dito sigod nga papapanantay di damot ta pilaang. Di damot ta pilaang nga gayan ayat. Ha? Dito nalaka nga pag-check inan ta idi. Dito motel nga papapanantay idi. Motel? Idi saan ka pa nga umyan dito balay. Idi sa anak pa nga umyan di balay yo. Okay, abay. Kaya damot dito silid mo. Apin tapela agbayad ijay motel. Idinto nga mabalintaman nga kaida dito eh. Ken mabalintaman nga aramiden dati aramiden dagiti agayan ayat nga kasla kadata.
Wen amok agtiptipid ka, ta dayor urnongam, sweetheart. Ha? Angem, basit mo laabanag dayjay. Ko abay, di mo ka di kayat dito'y siledmon? Di mo ka di kayaten dito'y mismo nga katremon? Kastamot na ni balay. O, no saan nga to'y, adamot ti balay, damot ti silid ko jay. Wen angem, masansan madlaangan nga dito'y. O, kita anya ko mati problema. Kit, masagsag mat kita man ni. Agkuti aklabasit kit. Ah, wen ngagpaiso ay. Kita man. Amok nga matbadlaw mo dayta. Kumakit no agtiptipid ka, tayor ornongam ti baro nga katrek. Tapno no kasta, saan tong kakastoy kita ema, dinggam. Ha, sana palen. Datalaan mo ti makangkangag, sweetheart. Amo maya, baka mo't mangmangag na marki kini nanang. Nang runa kat nagpigsamot nga rodno ko ti panakpak mo, ha? Permi nga kita, kas na marmarban, ay na, kaya na pala dayta. Anusan ta pala sweetheart. Deta agtiptipid ka manen. Tadayor urnungam. Nga rod. Agpaisot ko nam. Angem, basta into no agasawa ta, sukatan tanto eto katren, Ay, una. Kaano nga min ayati planong? Ha? Saan ka di pa umdas na or urnungam? Para iti panagkalay sata? Anya? Damdamagag no, saan ka di pa nga umdas, deta urnong mo, iso nga, aging gaita kat saan mo pa nga naidjaya kanyak ti panagkalay sata? Ay, wen nga rod. Saan kamit kiding apuraen, sweetheart? Ngem amok, nga aramidem ti amin, para iti masakbayan ta, ken para iti masakbayan to ti buklen ta nga pamilya. Iso nga, agan ano saklat ta. Wen. Pasensya ka na. Agan anos ka pelaan, sweetheart. Addan tulad ta. Panawin nga. Umdaston ti urnong ko. Agyaman at no kasta, sweetheart. I love you, sweetheart. I love you too, sweetheart. May kangaro din. Ta orasen ti panangan ko, sweetheart. Ay, umuna nga ka nagdegati. Nati mala, alam ako pa nga bibig mo. Api mo't nga makupa. Kas ti kulay, ti makupa. Kasla ka dati bibig mo, pinkish. Madamdaman ton dati makupa, di ta baba, sweetheart. Anya? Sika nga talaga, Alex. Nagluko ka, talaga mo. Api nga yarig mo't makupa. Agpink nga rod. Ngano, agkakiti kastoy, bigla nga agluom, lumabaga. Sumileng, akasla makupa. Sweetheart. Oh, sweetheart. Isarunok ba't akanan dagiti duwa nga mansanas mo, sweetheart? Amala makupa mo, ti kulay na. Angem, malabalatong laeng, ti kadakkel deti rabaw na. Sweetheart. Magustuhan ka di tiraramide? Madlaw ko kat. Nagpigsa ti panagasog mo. Nukasta nga, dila akon dati malamakupa ti kulay na nga. Malabalatong ti kadakkel na nga nakaparabaw iti mansanas mo. Nga sigurado. Nga dahil tumit ti paglaingan. Dati amok nga na ikamang iti Banggilo Kos Norte. Ha? Dati bakit nga tumboy nga namamok idi?
Isu na ka, tinagis istorya kada kami di. Iso kano ti paglayangan na. Tian niya. Dati agdilpat iti malabalato nga nakay parabaw iti mansanas. Day di partner na. Diyak mo ti pagpagam. Angin, basta magusto ti raramitin, Alex. Talaga? Astoy? Pubababaak pa nga rod. Sweetheart. Taad-addan ton ti asog ka na rin mo. Apaman nga. Makadano na itinagbaitan na kiti lupong. Kati sa bali nga makupan, tinakanin. Alex, sweetheart. Napigpigsan tupay data. Panagasog mo. Ngayon dati panagit iti katre, sweetheart. So nga saan mo nga pakadanagan dati panaganit iti katre? Tadidan tupay mangig na panagasog mo. Tila ka amak ko, ang mga numarba, bayat nga, kanaig ta. Ay saan? Naipadig mo, yan ti sulit ti pader. Betan. Ay ayaten ka unay-unay. Mercy, sweetheart. Ay ayaten ka matunay. Alex, sweetheart. Aguri ka. Huh? Inikam ka di iti kondom? When? Sigud ba't nararamidin ta? Sigud ba't nararamidin? Okay. Amok nga. Likliklikam nga agsikugak pailaan. Ha? Saan pa nga umdas ti ornong mo? Mala. Angem into no, adan umdas nga ornong mo. Kat planom dun nga kalay sata. Mabalin lakton nga sikugan. Mabalin man ka uri masikugak ton nga kalay sata. Sweetheart, magagara na kami nga maadaan iti anak. Narigatan. Baka no, marigatan akton nga ganak. Into nagtawanak iti talupulo nga nasurok. Ay, uwan. Ala, sige nga. Madlaw ko lang amin. Agidyat no saan ka nga nakakondom, nakakondom ka. Nabingbing ngamin dito napuskol ta. Dati saglala ka ngamin nga kondom dito Dati trust. Dati, awang pa'y 50 pesos dito iti talo. Gapo ka di tagtip-tipid ka ta adayor ornungam. Iso nga saan nga digiting nginain nga kondom tagad katangem. When? Pasensya ka na. Sige. Saan na bale? Di nasisita. Sa tantulang sanak tula si kukan. Into nakasaganakan. When nga peso, sweetheart? Sige, aroden, sweetheart. I love you, sweetheart. I love you too, sweetheart. Sweetheart. Okay. Sweetheart. Okay na. Saan mo na ipigsaan? Abay. Maamakak baka marbati, katre. Saan mo't siguro? Mercy. Alex. Agri ka. Saan mo't nga narba? Kulak tupay king ka. Napigsa pala dito yung akatre. Kabailan na pala. So nalaing tanaan it. Tadaanin. Wala nga makapa-stress mo. Nadingdingin taan it na. Nakamamak.
baka anytime kat marba. Ah, ang imong sukatan tanto na ito yan. Apaman nga makapagkalay sata. Wen, sige. Mm. Ni apay kaslat ilang lang ayo, Marky, nanang. Ha? Apay kaslat napuyatan kayo kat nagsapa kayo mga naturog. Si ka Marky, nagselselpon nga tamang tinubramon, imbes ka naturog. Da kayo mat nanang, bakbakitan kayon, saan kayo kung mga agpipuyatan. Datang amin kat, mapang kayo makimarmarites, kada kita karuba, marabrabyan kayo nga agawid. Iso siguro nga di kayo makaturturog. Ta, panpanunutan nyo, di pagmamaritesan nyo. Ay na, saan mo't nga day jay tirason no api nga jak nakaturog. Kunwari siyak manang, sa anak mo't nga nagselselpon nga talaga jak makaturog. Kaapi nga mi nga di kayo makaturog, di amok manumat maturog kayo, ta, di kayo mat mangmang nga gagununin. E di simrek kami, di silid mi, doha kam kini Alex. Ti amok ka mamaturog kayo. Eh nakaturog ak nga agpaiso na anak ka oh. Uri siyak manang nakaturog ak din. Lumapi ka ron nga napuyatan kayo. Ay kasta unay mo ti taragaritanit iti katreyaw. Uwin nga ron manang, di kayo magpaturog. Nakapapaot, ti amok nun alpasi din, nagpamindua kay pay. Anya? Ay na, di kayo kumagamin gumatang ti sukat ti katre. Ay na, kasaan ka di nga adut urnong nan, dahita nga Alex. Paggudwaan yun yan tangay, da kayo nga dua tinakadadaal, dahi dyan nga katre. Taka na ayon yung nga usaran, ay nandi kayo kumamapan ag check-in, dita mutmutel, tap nun saan nga dahita gagarain nyo mo, dahita katre. Anya? Wah, nangidyo ka dinanang? Nagpigsan tupay manang? Kawanan, nagpigsa. Sapa nagpigsa ta asog yo. Anya? Kaapi nga main, sagba manulaang ba, ti pa nag-check-in. Manulaang matibayad, ti check-in, di ta motel. Di kay pa lamapan, asidig mo lae ditoy. Ngun mana nga damot motor ni Manong Alex. Nakagwagwapo nga nakangingina ti motor na, awan pag-check-in nyo. Anya? Di kay pa agpakaturog mat. Pasensya kayo ng jakmat amo, ti amo di yung mangmangag. Anya nga di mangmangag no nakapigpig sa kulak tumanain. Di kay lamaamag baka marba. Pasensya kayo nanang. Agtip-tipid nga talaga ni Alex. Tada your urnungan na. Your urnungan na kadideta pa nagkalay sayaw. Kasaan mo't pa nga nag-propose king ka. Kasaan pa nga tanga umanay dati ti urnong na ananang. Baka mat adayor urnungan na nga paset ti motor na manang. Ha? Api ko mga yurnungan na ti paset ti motor na sagmamanulaang mat ti paset ti motor. Ni saan mo nga tagibasitin manang ti motor. Ado digiti nangingina nga paset ti motor. Kasla ka DJ motor ni Manong Alex. Baka no totalin DJ, baka umabot tin nakurang nga kagudwa milyon di bayad na di motor na. Anya? Saan mo taading ko? Di pikas labayan ti kutsemot ten no kas jay. Kitwin mat manang. Kitaim ngamin digiti parts ti motor na nagingina dagi jay. Ay na tilad na nga ibagbagam. Saan nga kas jay ti balor na di motor ni Alex. Your urnungan na dati pa nagkalay sa amin to. Gasapay kumaata dahi nga talagat your urnungan na. Sa angkit nga dahi ta sa bali nga banag. Sa aman nanang. Mamati kayo kanya. Oh, ada ka magayam dita, Alex? Ay, wen. Nagsubliak ta nalipatag na ti wallet ko. Namayag ka din dita likudin, baraw. Samot ka di unay, nanang. Nangig mo karot, ti saritaan, may. Dalabas eh. Pasensya kan, dito kami nanang. Naglaing agmarites. Pati si kay marmarites na, sweetheart. Okay laing mat, sweetheart. Ay, pasensya kan Ay, kunak laing mate, nga amang nakaurnungan, iti pa nagpagkalay sayaw. Ang saan kakanumot pa nga nagpropose baraw. Kaano aya, ni alananang, api ngamin ngon unaan nyo isuna. Ha?
kaano ko na, kaman ano sa ludsudak laeng mahit ni Alex balasang ka. Nanang, kaano ka di ayati planom nga panagkalay sayaw, panagsimpayaw, iti anak ka. Nabayag kay mutan nga agayan ayat. Nabayag mutan nga, open kay latang umyan dita oy. Kan a moment ti mapaspasamak ka na kayaw. Ta nagpigsa nga raw, ti anit iti katreyaw. Namin duapay, iti agpatnag. Ay, nananggag yun nanang. Wen manong Alex, nagpigsa. Kasla ka pigsa dati pipe mo. Ha? Nagwapo DJ pipe mo manong. Manod bayad na DJ manong. Nangina DJ nakita idyo online. Ha? Ay, agpeso ka di? Sweetheart? Tilagbaga na dati nga marki. Nangina ka no, dati motor mo, 500,000 ka no, jakmot mamati di pikas la balor tikot sen. Agpeso met manang. Saan? Saglala ka la DJ ading ko. Oy, replika la DJ manong. Saan met? Malasin nga original DJ. Saan? Saglala ka la DJ. Nangigmunti ko na ni manong mo Alex. Nagbiangot kami namin si Kamarke. Anyat amom ka digitamot motor kat awam motor mo. Uri awam motor ko nanang. Magkikita dagiti motor dagiti classmate ko. Kan digiti barkadak. Amok ti original ken replika laeng. Kwa, api nga magipapilit ka kami si Kamarke. Saan nga original kung nangarot di manong mon. Tasabali ti urnungan na. Saan nga di motor na. Kasla original ngamin manang. Pasensya kayon. Naalak na ti wallet ni Gisiled. Ay, umay ka pa yung mangan. Saanin? Kat maladawak. Sige. Agan anad ka nga rod, sweetheart. Inak pa nga rod, sweetheart. Nanang, Marky, sige manong. Ay, agan anad ka ba raw? Ala, nakababain mo't nanang. Tiyaan niya ko mati nakababain. Kuday ta, salsaludsudin yun no kaano nga ag-propose. Baybayan nyo kadlat nga, diskarte na lata ko ma. Ay, pangalabar ko laang mo't ata na nangagnan sa mo't ti saritaan tay itay. Jaklaan mo nanang. Ang awam mo ti dakas nga nagsaritaan tayo, maipapankin ko na. Umot kidi Ang tilang mo't na ibaga ka, ang mga no awam pa'y ti urnong na kunaksa. When no iso, jak amo na isot urnongan na kunaksa. Jak malagip no anya dagiti imbalikas ko itay. Jak kayat ngamin nga i-pressure yun ni Alex. Iti pa nagkalay sa amin nanang. Dati kayat ko, mismo to nga isunan ti agdesisyon nga mangijaya ti panagkalay sa amin into no adan umdas nga urnong na. Siguro agad awan pa iti umanay nga urnong na iso nga saan na pa nga injayat panagkalay sa amin. Alawan, pasensya ka anak ko. Hello, saan ka nga talagang umayita? Pasensya ka, sweetheart. May ngamin di kiti barkadak diti balay. Dakmet binigla. Ket, dalabasit sa pagsasangwan me. Sige. Pasensya kan. Umayag to lang tayo tunubigatin. Kalpasan ti trabaho, iti opisina. Sige nga rad, sweetheart. Saan kayo nagiinom ti adu Eta, masansan nga kanayon mo nga kasangsango di kita barkadam. Nga sikat yag papaala. Amok no ape nga raramidem di kita. Anya? Sige ipapas mo nga rod ti panakilangan-langan mo kada kita barkadam. Tama nga no, dim to unay maarami din. Into no, amumlatan. Wow, sweetheart. Sige, agyaman nak. Sige nga rod. Umayag talatan no bigatan, sweetheart. Okay. Bye. Ada kagaya man. Madama pala ang ti saganak para iti mailuto nga pang maliman tayo. Alakit
Sa anak mo't pagkiti nga mabisin. Nasaya to kasta. Mm. Inanang, ay naamumlatan Napan man di karuban, napan man nga tasimaga pa na iti chismis. Amumutan di bakit? Napekla na marites. Oo, sa bagay, kastan samat amin di kiti bumakitin. Kahit ni Marky ngay, kaya ka mo, saan mo ka din nakita dito paraangan? Awan man. Di ka duduwa talaang dito eh. Kahit ape ko manududuwa talaang. Di mo kunaan nga, oras ti pandangan mo ita. Kahit ko sawan, ada privacy ita. Awan iti sa bali nga tao. Ha? Para iti sorpresa king ka. Anya? Anya nga sorpresa? Alex. Ni? Anya tayo kakautem dita bulsam? Kwa? Ha? Ni? Api nagparintumin ka? Alex? Merci, sweetheart. Sweetheart. Nabayagan nga panawin nga kaya na eta. Kat dimtengan ti, na ito di nga panawin nga. Ijayakin ka. Ti panagtipon ti puso ta. Tapto agmay sada. Ha? Alex? Sikakit sikan to laing ti babae nga kahit kung agbaling nga katakunay na iti tungpal biyak ko. Mercy. Awanan iti sa bali. Will you marry me, Mercy? Sing-sing. When? Ngano lagid di umanugot ka, nga ikalaysa ka. Isuot ko keng kada yung engagement ring, kas simbolo. Di panagayat ko keng ka. Nga dahito nga panagayat, kat iti agnanayon, awan patinggana, nga si kantulaing ti ipatig ko. Alex, will you marry me? Yes, yes, di mo laam mo nabayagin na panawin ng orahik kay Jayam ti panagkalaysa ta. Nabayagin na panawin ng orahik na dumting deti nga kanito. Ha? No kasta? Umanugot ka? Yes, sapay nagpintas deti engagement ring nga inted mo. Amuting taramay mo. Taisuot ko keng ka. Deti engagement ring ta. Agyaman ak, Alex. Okay tang? Eksakto king ka. Wow, nagpintas. At dapat diamond na. Katwe na, gaputa espesyal ka. Gaputa ipatpatig ka unay-unay. Dati siguro tenyor orno nga may tinabayag nga panawin. Iso nga tiniptipid na kung may tinabayag nga panawin. Anya, kwa, when? When ngagpaiso? Kung nagtupay, langana pa'y laing kat kinginain eh. Ay na, natatsak la unay. I love you so much, Alex. Arakupin ka man iti nakairot. I love you. I love you too. Finally, agasawa tanton. Kat mang bukal tanton di bukod ta pamilya. Thank you. Nakaragragsak. Di mo mo no kasanot ragsak ko, Alex. Ilastog ko to kininanang dati sing-sing. Dati ni, nanang, makita yung met nginginain nga sing-sing dito ko nagtukit ko sigurado nga ichismis nanto imarites nanto kadagita karuba mi nagpintas ng gatangam dito manod balor na dito nagngina nagpintas mat ngamin agkwa saan mo nga naskin nga amuin asag naman saan nga nasisita pa nga maamuam sige siguro di mo kahit nga ibaga nanginaunay siguro dito yung kanti mo kahit nga ibaga tapno baka ungtang ka maapi nga nagnginaunay wan basta I love you natatsak sobra nagpintas nga agpaiso anak ko alakit dispensarem adda pa nagduwadwak idi kini Alex
kami makitkitak bait nga maibarbarkada pa'y laang. Kin may nang, diti pa nagpapindas na ti motor na. Ti amok ko, isot pa ipanan na ti sweldo na. Nagpindas kag paiso dito engagement rin yung manang. Nagngina, nagdakkel pa itabato na. Wen nga rod, o di ba? Kung nakmat kada kayo, bidot, datapan panunutin yun, nang runa king kamarki. Dati pagbagam nga 500,000 ti balor ti motor na, saan? Ay, kas lang amin legit DJ. Naggatangan na nga ta. Ay, bagak man ka diti barkadak. Awang kwarta na. Nigitila ta replicant, tingatangin na, kaslag pa peso mo lang. Ay na, alaga ka ano nga ro, ti kasariyo anak ko. Awang mo't pinagtulagan minanang. Basta, nagpropose kanya ako ni Alex. Siguro sumarsaro nun nga pagtulagan mi. No hinton ka ano ti panagkalay sa mi. Mala, nakaragragsakak anak ko, maragsakan para kada kayo. At finally, ang agasawa kay taon, kat sukatan yun to nga umuna, nang ti umunan to nga sukatan yaw, apaman nga kasar kayo, kat daytay katreyaw, no bilang laang taditi ti pagyanan yaw, kasukatan nyo man daytay, tapno di kami madisturbot pa nagturog may, un nga rod manang, gumatang kayo, neti na tibtib ker, saan nga kasi dyan nga nagpigsa ti anit-it na, ay, un aning ko, saan nyo pakadanagan, tabaring no, adun to ti agregalo kada kami, kat isunton ati pangalan mi, ti igatang mi, dati regalo da, iti kasar mi. Ala nga rod, anak ko. Ala. Ala nanang. Kayo imarites ka, dagiti ka marites yun. Dati kinapintas ti engagement ring, ngayon sagot kanyak ni Alex. Talaga, anak ko. Talaga, ilastog ka, kadigiti nalalastaw, nga kalugaran tayo, kabarangayan tayo, nga ibagak, nga nay. Agasawan ton ti anak ko, kat nanginginaon ti engagement ring, kurak. Alang rod nanang. Ay. Sagmamanong nga ta manang. Diyak nga rod amo ading ko. Saan mo't ngayong bagan ni Alex, no sagmamano? Oh, nanggatangan na ka no. Di na imbagan. Basta, langana pa'y laang kat nginginain. Silver laang. Ang dati nga nagdakkel nga batunan eh. Nga rod manang, nagpintas. Wow! Nagdakkel mo data batunan, sis. Ay, win nga ron. Kitaik man. Manu nga tamo ti bayad na deto inted king ka ni Jowam. Kaano ka diti kasaryo? Jack pa'y amo bakla. Amang ano, kadeto nga tawan. Ka nasapamot pa eh. Nga maaguray ka. Ha? Kasla da nakakit kita akon daytoy nga singsing. Anya ti kahit mo sa wan. Wan sa nga agpaiso. Ay nakitaek man ha, dito cellphone ko. Kasla dito nga nakakitak data. No saan nga TikTok, dita Facebook. Anya ti bagbagang bakla. Ada kas ti nga singsing nga makitkitam ta TikTok. Diyak lang nga sigurado no TikTok with no anya. Gure kata kita. Kasla ada nagtrending nga kasta nga singsing. Anya? Nagtrending? Wan, angin baka nagbiddo taklaang. Dahito yun eh. Ay, iso nga agpa iso girl. Kasta nga talaga tilangana. Agpa, dadapay ti kitam ta langa. Kitam ta kita ta bato na. Kitam ta shape na. Unyag pa iso niya. Nakakita am dahito eh. Ada dito yung Facebook, ada pa yung TikTok. Nag-trending dito, hindi kalabas lang. Ha? Kahit mo saan, ada magatang ta TikTok, ada Facebook nga kastoy. Wen, makagatang kat online ti kakastan. Nag-viral data. Gaputa, ada nang i-post idik ko nga nag-propose mo ka dati girlfriend na. Oh. Kat iso siguro nakakitaan ni Alex, iso nga isot naggatangan na. Nanginan sa dito eh. Anyaman ka nangina, girl, kay bagbagam. Iso nga nag-trending. Ha? Tati balor dahi nga engagement ring.
Ket 299 laeng. Anya? Tila adda ka bakla adda ka 299 pesos nga kastingan lang nga ti singsing. Adda, dayta nga mismo. Oh, dayta ni. Oh, kitaem ti balor na ken ti presyo na. Nga min silver dayta. Ngem dayta bato na. Amang ano kimot ti baso la dayta. Anya? Kawan. Ang samot kid di nga nasisitan no. Saglalaka wano sagningina wano nangina ti engagement ring saan ka di? Ti nasisita ket deti kinasinsir na. No sincero laki di seryoso laki di nga nangijayat panagkalay sayo. Iso ti nasisita, iso ti napatag saan ka di? Ay good luck girl congrats. Sabi ko mata tuloy-tuloy na dis. Alain nakto nga ninang ninong ko na ma. Ay girl, ninang at a girlak nga rod. Basta dati umunan tong anak yo, iti jowam. Anak ekto, iti bunyag. Alawin ka din. Angim sigurado ka kading. 299 laeng, tibayad dati nga singsing. Kawan, kita ni. Kas makita dita Facebook, o ta TikTok, i-open ko, i-search ko. Saanin? Kasaritak, damagik tulatan kini. Alex, nupod no nga 299 lat pinanggatang na dahito nga singsing. Mabalin ka din nga, agsarita ta? Ha? Oras ti pandangan ko kuman. Agsarita ta man pailaan. Ha? Agpudno ka man kanya, Alex. Ha? Anya ti ipudno? Sweetheart. Idi damagik kang ka na sagmamano ti engagement ring intet mo kanya. Saan mo nga sinumbatan? Ha? Wen, gaputa saanan nga napatigpay. Dahil tabalur na. Tinasisita. Injayak ti panagkalaysata. Amangan mo to na pressure kalaang gaputa nangig mo ti saritaan may idi kadananang kini Marky. Amum nga namnamaik nga. Nga iti mabita panahon kaya't kung agasawatan. Kaya't kung agsimpata ko man. Baka mat no napilitang kalaang. Ha? Saan? In your urnungag, data. Oh, kasano ko mga ma-pressure in your urnungag, data nga sing-sing, sweetheart. Oh, andya ka di problema. In your urnungag. Mano ka ti bayad na. Ta nagbayag mo nga in your urnungan. Basta nangina data. Ngayon, saan nga nasisita nga maamuam no, sagmamano nga talaga. At importante, dati panagayat ko keng ka, saan to nga magatadan. Kasmat data sing-sing. Saan nga magatadan? Okay. Ayun gayam, ito no bigat, sa anak to nga makumay dito, ita. The rides me. Ha? Kit day off ta nga duwan no bigat? Kit plano kumapit ti agarami ti sushi ta. Agkre-crave nak ti sushi. Ha? Pasensya ka, sweetheart. Diyan kami na ibagbagakin ka. Biglaan pa yung natin nga rides me. Pang testingan mi lang. Anya? Dadala i-testing mi kadigiti motor mi. Iso nga, into na laeng yung Domingo nga umayak. Adaman pa salud-sudek ka. Anya day sweetheart. Namin adungin baga kanya ako ni Marky nga. Nangina ka no digiti parts ti motor mo. Itay sakbayan kasi marag dito eh. Napangko, kinita ti motor mo. Huwag nga agpaiso. Malagip ko day di kay irwar mo laang day ti motor mo. Oh. Kasla sa bali mo nga motor tinagbalinan na. Una ta di manen. Saan? Nagadun dagiti parts na nga nabaliwan. Nasukatan. Dumaan nga min dagiti parts na.
Ket sukatak no kwa iti baro. Itan, nagsalsalud-sudak kadigiti ammo. No anya day ta carbon loading ay pagbagada. Tagayam, carbon fiber ti material na nga fairing ti lugan. Nagninagayam ti kasyay. Ha? Kwa, ay. Agpudno ka man kanya, Alex. Ah, ti kadi iorornongam kat digiti parts ti motor mo. Saan kat nga ti panagkalay sata? Anya? Ay saan? Sa api ko mga iornongam di motor. Ti kadi papapanan ti maswel-sweldom kat ti motor. Iso nga tip-tipid din na. Iso nga imbes nga mapantag date ijerwar. Keket mo diti balay laangan. Imbes nga inta ag-check-in iti motel. Keket mo laangan nga anusan ti agan anit-it nga katre. Ay kwa. Alex, kasano ko mga inyor ornongam deto nga engagement ring. Dinto nga sag 299 malagayam da ito. Anya? Sinot nang ipagkakain ka sag 299 data? Saan ka nga aglibak? Bay? Nakita iti Facebook and TikTok. Api nga naskin ag-sweetik ka, agulbod ka kanya. Anya nga talaga ti ururnungam, Alex. Ururnungam ka di masakbayan ta. Di future ta. Weno na di 500,000 nga motor mo. Di 500,000 balor na nga motor mo. Agpuno ka. Taita mismo isublikin ka na yung nga singsing. Api nga isublim ko ma. Kaputa saan ka nga napudno kanyak. Nanginaman wino saan deta. At importante nag-propose aking ka. Panunutin ko masaan nga deta ti pakakitaan di pudno nga panagayat. Man ano ko manasok to 299 la deta. Ngam naggaputi ka unggak, sweetheart. O kitam. Inamin mo matlaan. Wen, sorry no nagsweetie ka. Diyak lang aming kayat nga ti baka panagriknam ka chip kamot kanyak. Gaputa chip laeng deta nga engagement ring. Saan nga deta chip? Kinala ka ti engagement ring. Iparikot ko. Deta panagulbud mo. Kanda ita, sa bali ti prioridad mo iti biyag. Dinto nga, siyak. Mangnamnamaak, nga iti mabiita panawin kat agsimpata kumamit din. Awan ka di ti planong para kadata, Alex. Ada, siyempre, sweetheart. Ang imapay nga ipangpangrunam nga rod. Dahita nga letseng nga motor. Ipangpangrunam na kita barkadam. Ti amok pa din kit sulsulitim laingin. Di kiti bati nga oras mo ka di kiti barkadam. Ta iti mabiita panawin. Kit ikalay sa nagton. Kit dimton masango na kiti barkadam. Ngam saan gayam. Na talaga kit di nga. Na importante na bay. Anya, saan nga pudno na ita? Pag kunaam ko mga siyempre sikat ka importansyan di amin kanyak. Anya? Imbagda pa'y na maigatangam ti pulutan nga susay. No umay ka dyan balay, tip-tipi din di ka pa'y gumatang di ka pa'y agtsenda ko matisidaen tayo. Nadlaw ni nanang ididayta. Ngim inlablaban ka. Nga ti kunak, agtip-tipid ka para tapno makaurnong ka para iti panagkalay sana. Ngim saan? Api nga inuksot mo na singsing. I'm sorry. Ngim nagbali ti panunod ko. Sa anak pagayam nga nakasagana nga makikalay sa king ka. Kaputaan mo nga ori si kakit saan ka pinakasagana. Napilitan ka lang nga nag-propose kanya. Tadi mo pa'y amunoan niya ti prioridad mo iti biyag mo, Alex. Merci, pang-aasim ko mapagsaritaan na dito. Sorry na nagulbudaking ka. Merci, eksubli ka. Urahin merci.
Pangaasim sa agaw sumurot. Kahit kutik may maysa. Mercy! Mercy! Insublik nga rod ti engagement ring kini Alex Casinyong saan nga tapno no maminpinsan nga tuldukak ti relasyon mi. No di ket ta ikak iti pagpanpanunutan na. Ngamin panagriknak ket saan nga naimpapuswan ti panangidjaya na ti panagkalay sami. Saan nga gapo iti balor ti engagement ring nga sagto 299. Ta okay la kanyak. Uri pay gidi sagte 10 pesos laeng. Uri mang pay gidi deti kwati kalub ti litro ti coke nga maipulipot mo kapag bali na masingsing. Uri anya nga klasit singsing. No lakid di naimpapuswan di panagjaya na kanyak ti kasar. Maragsaka na. Ngem deti nagulbud isunain sweetik na nga inyornongan na kanoy dinto nga 299 pesos malagayam. Data tijak maawatan. Taapi nga ipangpangruna na pa di kita motor, barkada na. Ngem ti panagsimpamin iti biyag. Kaslaman lawan ti plano nan kada kami. Dahil ito ilaw na iti baka burburiburan ti panunot ko kasi ni sa nga nagtaklila kiti programa. Amangan no marigatan kami ton nga aganak no ibaybayag na pa iti panagden nami, panagkasarmi. Magagaranak ba't garon nga maadaan iti anak. Mapapalaknok ka, di kita makitkitak nga adaanak na kaasin. Balakatan dakman no anya ti aramiden. Maamakak ngamin nga no makikalay sa akin ni Alex. Tasaan pa gayam nga sigurado ti plano na itibiyag. Baka agrigat kami tulaeng. Baka no agsikugak kat di pa gayam nakasagana tao met tahi urnong na. Nagadudag iti agtartaray iti panunot ko kasin. Iso nga nasaysayaat. Saan ko pelaing nga sirkin deta nga kasar-kasar ta. Dimit pa nakasagana ti mangi kasar kanya. Sabay ko makasin ket nakaibatit adal deti nga pakasaritaak kadag iti padak nga dim nga kinagbuya agyaman naklaon iti anos ken laing mo nga nang tedbiag deti nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, Mercy iti Ilocos Sur.